nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Nina wikwato kiwio chaku kiende na kwaila ni saa isio ya vikangu nengelelie Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3:30 nienda kuthocha tuendanie imwe nginya muthia ula kwithiwa aindethesia kwa lula kwanzia ya meko ni Sharondinda nyinita wa Faith MAKENZI wa Mutunga na ikatwambe kuona amwe Mauvoo lama tumanengete uitwa muthenyani wa umuthi. Ala tukumbanesie ni vamwe na mivea kivathukanio kuendea na kumya mawoni yulwa majaji 6 ala matane vitukithwa. Muo wake wukuendea na ukusi wa kisioni cha Kariobangi Masaku. Muvea wa uiti kauntini ya Kitui kuweta mena walanio wa kukitana na uwaua sukali. Nandini wa Kilungu kitu kimwanya tuithi watu ikunikila mikalile ya amwe alamethia wa na mamuga memwanya. Vilingi wa Mauvoo. Ni na ukethia ingi na uthocha na twende na kunenania kwisila nambani yitu ya utumane mukubi ile 391 tuyambia nikana muvea wa kisomo yuni wa kuna Mungu mikutano yonde ila itwayewa iwanzani sia masukulu kwanana na Mauvoo alama tumiwa isese sia unyaicha wa Mauvoo nikana mubano bingi nitwayewa masukulu na undu kwa oyu no kwikia amanyiwa mwisioni kumana na kunyaika kwa uwa ekua ya corona kwanana na Mauvoo asunikana andu aingi maikwati ya mawalanio makwisiania na uwa wa corona kwanana na balua usu ula wikitwe sai ni minister wa kisomo Profesa George Magoha nikana alame kwithiwa maitwa isia mbumbano masukuluni nimekose wa matamia momo makimiao. Tuyende anikana itina wakwithiwa na mubitu kanio wa ndeto kati wa muvea wa koti mivea ya kuthinikia aki sia mwenenthi na muvea wa utongoi wa silikali yu ni chao kikuatia kwa muvea wa koti itina wa majaji 6 kwithiwa matanevi tukithiwa ni Musumbi Uhuru Kenyatta na kwi iyo musili munene wa makwani Martha Koome numutabisie Musumbi Uhuru Kenyatta abitukithie masietwa majaji asu 6. Mwandiki witu wa Mauvoo Benjamin Mwaka ni wethi wa athia nange waino na atumbanisya yo kwa uliku. I, Martha Karambu. Ni kuendea kana nindi yuke viengwatilo. Kawa mithukumile katika toa muvea wa silwa makwani na ukava wa silikali ya kati no uende kuikimia. Udhua uyumetuke ni kuatia netambia President Uhuru Kenyatta kumavadhula asili 6 makwani ndino eseso ya kumaivya kithitu asili yangi 34 kwi iyo bomani ya President Vamusini wa Ilovi. I, Laibuta Kibaya Imana, Judge of the Court of Appeal. Chama cha asili mama kwani KMJA kiweta kana katiba keuka mwaka wa 2010 ko kieno kana kunenga uthasio mevia yungamie mwana wa kuthukumete kulikililwa na kana itambia President Uhuru Kenyatta kuvathula asili amwe mama kwani ndino eseso thi diwana nyo utongoi utena vata na kuatia miao. The judiciary, the executive, or the legislature, that we have a collective duty to service the people of Kenya, all 50 million of them, both here at home and abroad. We are one government, bound together by our common duty to deliver the hopes and dreams of Kenya. Ona kwithwa munene wa muvea osilo makwani mwandu Martha Koome anayocha thiniki vombani ya President kwi iyo itino wachathikiu nuna mukulile President Uhuru Kenyatta aikithia asiliano 6 ona ni mavikia kuithia kithito na kethwa vekuwa ivinda ya nata aiweta kila mundu ena watho wa kuatia miao no kuatia mbau uende kithiwe kwaniela kwi iyo ithakuwe kotini ni kundi ya kutetea kuthukumithwa katiba ya Katiba Institute. Just like you today, I too took an oath to both the letter and the spirit of the law, and it is not open to me to turn a blind eye to reports of our state organs. As long as I serve as president,
I will choose the right over the convenient. I will choose the hard over the easy. And I am not doing this for myself, but for the people of Kenya and for posterity. Utongoi wa President Uhuru Kenyatta wambie kwithwa na uthu na muvia wa usilo makwani kuma mwakani wa 2017 itino akukwetheka kwa mausungu ma kula cia usumbi mwakani usu katwa maundu angi maingi ala onthe meukonya kuthio vathukanu na miao. Wengine sasa wamejipatia mamlaka ya kutisha wenzao kusema hata mkienda kuamua tena mkirudi bado nitaamua vile nitataka. Ai. It is for this reason that I must remind you, Your Excellency, that you swore to defend and uphold the Constitution and the laws of Kenya. The Constitution, as the two multi-judge court cases held, requires you to appoint judges recommended to you by the JSC, which you have refused to do. Na ungu wa utongoi wa kavinda wa mwandu Philomena Betemwilo na Martha Koome wa oyu mituke kuikwetheka kwa iseso ya kutoa isekula maoni ku Islandi vote ya BBI nigo mwambio wa ivyo vithi na yo mwiso Vaisa Uthiata. If BBI were to be stopped, who carries the burden of choice? On whose shoulders will ethnic majoritarianism rest? And who will carry the burden of losing 30% of our national budget every 5 years due to the toxic politics that BBI sought to resolve? Kulia kuithia kithitu kwa asiliano thanthatu ni vatoneka kukokelia vyuvi indene ya kiuteti na kimiao kukonya utongoi umwe wa munene wa muvea wa usilo makwani va Kenya mwandu Martha Koome thini wa mithenya mivuthu ila yukite. Dilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma vanza wa miaka ya koti wa ilovyo va Kenya wa Supreme musini munene wa Kenya wa ilovi nye Neto Benjamin Mwaka. Ekali makisio cha Kariobangi na Elai kauntini ya Masaku ni maumise wetano kwa serikali imetane na thina wa kigu ulawe bwilite kwa ibinda ya mwaka umweyu kisio keu balame kwasia malasimika kwa mukatene tasanya nyasya utukuni kana makwate kigu. Daniel Mwongela nuthoke ye kisio keu na atumbanisya Mauvoo maileta u ni maingi mono nondu giuchoka tono gutia rumelolo tuini na melolo ya gwiro ina ibakube mana atatu atia mandu amwe kupikiwa ni giu kwema ukwata kiwu no kuote mawa utakivindu vindu na kutuma utalo wa andu aingi makwatwa ni kuwa ya wa corona utundu enendi makisio cha Kariobangi mekuelesya enendea ni mekuelesekana makunwa ni emetho na mawala maetawe ni kusa kiwu maelesekana kwevinda yasa methe itomesilite maomoni nundu wa ukosa kiwu ona kutuika mekala taunini nene ya Masaku. Nituendo theu tauni tha kiko mayo kwata kiucho tosha cha kuthamba cha othesia nyumba cio na tevinda ya covid ona maina kiucho tosha cha kuthamba whatever na sindu cio kuku na ndu sethiala kwesa ta to break ila tethiwa yo ya corona ya likile kutekiu ona twasise kati ka data muno tisia itha yo chuvaite muno within the towns ndu sethia yo that ina kiwe tongi that the Masaku tina I risk ya covid utondu mutumia wa ndua ino ukuelesya ethi tumomesye thinosu kwevinda yasa nundu utalo munene wa enendi Makariobangi na isio ila sie vakuvi ni makosa kiwu cha utumia kila muthenya nelesya kana onangi malasimika kuwa kuuta kiwu utuku. Tuna umu mwingi muno wa kiwu nondu toka kuza agenda cio utuku tukitwa manda kiwu tuyolia tie mobiki wa uni wake tuyolia ngi tie mobiki wa lolo ndaye mingi itayewe kiwu kodwe kule zilikale mundu lakele kiwu the risk betisu situ sioka saisu akuita mitungi ni kuumia bau akakomana mikora mundu ino e town yumita kunde akakomana nandu mundu mkosi akome
nikulia kwa nda yethe batoneka county government ya Masako yekwatanio na andu ma Machakos Water and Sewerage Company makalekelia andu kiwu kila bandu makakwata nundu ithiete yumiche na etabikicio nena amo meki andu kiwu kwa silingi ila affordable kwa andu ala me class kila chandi. UNNDA ni makulia serikali ya county kwisila kwa muvea wa kiwu kwikithia kana ni mamina thino maiweta kana mekala thayu walisavu ona kutwika me musiini munene wa Masako. Sela kutena kiwu kwithirwe kwina mathina tama andu kweza kwithia ni moselo kuthima wiani mundu nukukila amba kolia kiwu amba kwa maundu make ala ele kwika mamuthena ucu egenda mbota kiwu na kiwu kizo wangi kifeli kema kiuka imuthena ucu wothe kithe mundu uthukuma we njoka lita kuwasul cio ciana ciake kana andu make ni makoma na nza nundu wa ni kwithila ndana kwata kiwu na enda kwata kiwu na bade kiwu muci kana nomba icio ikalika ko kiwu nicho cha muhimu ko kitwa kwata kiwu ni kulikana kana kwi matuku 25 mwai wa katano mwaka wa 2021 gavana wa kaunti ya Masako nuna vikembe wa kikalo cha mbunge na elesekana ni mathinikite mathina ma kiwu indi kiyo ki cha enenthi Makariobangi kikwendania na uneni usu. We have drilled 617 boreholes which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Niguo nduvithanza no kavitha chathu na UNNDA Makariobangi nimeelesekana kwa ivinda ya samethitwe mumicie thino wa kiwu na yuni meunya witano kwa serikali ya kaunti ino ya Masako kwisila kwa muvea wa unai cha kiwu nikienda kwithukisya kiyocho kumava kaunti ya Masako. Kariobangi sitwa kwa ni Daniel Mwongela, Mutongwe TV. Uwau wa sukali ni kati wa mawau alamethitwe mayikathia muno kati wa enenthi isioni kivathukanio yu minista wa uima wa mwisilikalini ya kaunti ya Kitui Dr. WINAKE ni waweta kana kwianana na ukunikili wa usu nukwata andu aingi kaunti ya Kitui na bala waweta kana muvea usu ni wikite mawalanio alama ilite kukitana na usu wa sukali na kwambatwa ni nthakame ona kwithiwa wa corona uende na kwikathia muno va nthi ya Kenya. Onesmus Chalo ni mwandiki wetu wa Mauvoo. Andu engi kuma vaka ontini ya Kitui ni matiwa ni thayu na ange kwikala na Mauvoo masukali na kwambatwa ni nthakame. Uwa wetwa ni Minister Muviani wa uitiva kaunti ya Kitui Dr. WINAKE toka vindani kalo kunena na kameme kaka Mutongoi TV winene wasikana Mauvoo alama nethitwe me nyamasi andu va kaunti ya Kitui no wa malaria na amweto inge kutiwa ni thayu vindani ila mekutetheka ende anekia walanyo wa kukitana na mwisho wa Mauvoo ende kwa oyuyu uwa sukali na kwambatwa ni nthakame ni Mauvoo ala mekinyete muno va kaunti ya Kitui. And I can say to date maybe ingekuete back like malaria nitumina ni tena ku eradicate. Now it is nearly less than 1%. Amwaitu alame usia ameukwe maisia we are at less than 2%. However, kila kivo ni kwithia aingi methi private clinics ila si andu ala quacks nundu akwitha methi matavitu politicians yo matavia kana sivitali sia public tinzio na ila mathi private clinics nigo maguka mena meizio na magikuya ku kwa ukitumichu na twenengo twetula miti twina isu reproductive health ni yunga diende nesa mauala matala kwitha maende Kitui ala methi ite metu thinya muno ni lifestyle diseases mauma hypertension na mauma sukali na cancer. However, uiti still no wende no itula muyani no itula wailite. Ni tuende na kwina ndawa na kwina madaktari mainite. Teka yu tuweta wa corona. Minister woni waweta wena serikali ya kaunti ya Kitui nimekita walanyo kukitana na Mauvoo ona kwithia wa corona wende na kumathingisa. As I've told you now, we are picking up on universal healthcare and soon we are going to start rolling it out. And we require a lot of support, especially capacity building and also support supervision. But what we have done now today is very great because it's going to come along the vehicles to support in the supervision of whatever progress we are going to be making so that we realize our vision and also we realize what we are going to do with the universal healthcare, taking health to the local mwananchi wherever they are in Kitui County.
uwo wa sukali no tonya kukwata mwini waku ethia insulin na vinya wa kusunga kithimo kila kiane cha glucose nthini wa thakame yaku na ane mama wona nyoma uwo wa sukali kwithwa na kikonde kinyau kwithwa na wauni wa kila isa o ndumwe na kuma kwithwa na kunoa kwingi o ndumwe na kwithia na itau itekuvwa kwa metoke nawo uwo wa kwambatwa ni thakame no tona kwisuviana nawo kwisila nzia ii eka kutumia munyo mwingi leuni waku kwika mazoezi ma kila muthenya kuolanga wito wa mwi kweka kutumia sindu ta skala o ndumwe na kuolanga unywi wa nzovi andu ingi va Kenya ni momba nani kenda kunengwa mauvundisyo yulwa kwisuviana na Mauvoo memoisyo. One of the things that we see about a chronic illness is that, like diabetes, when you diagnose a person with either GDM or DM or BOH, there is a potential, possibility of getting certain emotions that are very hard to control, that may end up actually causing this person to become depressed and get into a psychiatric state. Uwa wa kwambatwa ni thakame no wa kisukali ti maumo ma kukwatanywa indi ni maumo manana mekalile ya kila muthenya na ningi no wisuviane namo. Ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma musini wake twi nye neta Onesmus Chalo. Naindi usu no uthuthio ula wailite kuoswa ni amwe ma enenthi. Andu ni momba wa kivathukanio indi kwi andu amwe ma enenthi kana kwi andu amwe na ma enenthi ma kaunti ya Masaku ala methia wana mamutha ma mwanya kiyamasi ya kutwaisya mikalile yona mbe thini wa kilungu kitu kimwanya muthenyani wa umuthi mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mongela ni watumbanisya ngewaye mwanya yulwa andu mena mamutha ma mwanya indi mikalile yo ni yende ota andu angi na ni thini wa kilungu kitu chambe change waino. Kuma kioko nginya swa igakome kima makili ma Kenya kuma isione sikivugane kauntini ino ya Masaku ni makomanea musioni wa Masaku kielelo ni kimwe umanthi wa ilovia andu mamika yonthe mevo atumia na mwaitu onthe ni mekasite tandiku ni kana kwikithia kana mikalile yo ovamwe na ya ciana cio ni yaila. Wathi usu wa umanthi winitwe ni kila mundu unala mena mamutha monzu kauntini ino ya Masaku ni meyovete kavyu ukuli onamo ni kana maikithi kana maisha mo ni maendelea na kwaila nundu viti ni gwa mundu maisha menye luti sazio ndoka tegemea unewa bana ba nundu tawa ni nasiana nisienda uya nisienda unywa niguo maundu ni maliukite na ndwa mena mamutha monzu kulika mawiani mekivuthukanio kauntini ino ya Masaku nundu ngalama ya mikalile yende na kwambata kila kioko va nthi ya Kenya na yu andwa ni meelesya kana mikalile ya kiumunthi nditonyeka vate viti na umanthi tondu ya ulemavu tele kwikalamana nundu akwithwa tekalamana kikala tipo ya poya ku mtani andu matoza nai metwele kwa nai aingi mandwa ala memamutha monzu ni manyite kana wai ndwa ndwelo na vaikiasa kitemuthia na kwithiwa ngelekanenzio kwa ala angi matuite maleloni maivoya utethio kuma kwa enenthi ma kawaida kauntini ino ya Masaku. Kila ngwenda uthuthia andu ala me alini ilani ya ulemavu ala matona kwitethia mundu enda nutona kwitethia atumie moko make kwimanthia kaundu kake ka kamutetheria nthini wa maisha make mauni na kwisa utethia andu make ethanga ino mwekete thayu utundu mwene kivila wa ikundi cia andwa mena mamutha monzu ukwelesya aingi mavothia ma maleloni maumite kaunti ingi mutui unangi makauma nthi ingi na kuka kumomba aivo va kaunti ya Masaku. Alama voya Masaku tima Masaku ingi mo na kielelo cha kuvoya ni kutugithia aivo tatu ya lemavu nundu
mlemavu na watu wana kusobya mbesa ta mundu ngi ula normal na atona kusobya mbesa no sio kwitha ayatia sindu zo mutethia ta kutaa kana kutandethia sindu sokoni undu nyenika na undu alangi meka thini wa kilungu cha keli na cha muthia nitutwaisya ukunikili wa kunena na amwe mo ni kana kukwata uvo ukoliku. Kauntini ya Masaku, Mutongoi TV, sito yakwa ni Daniela Mongela. Naindi ngewaisu ya Daniel Mongela yetunenga ebuso ya kwamba kwa sauthi umo wandachikanini ndukathiba site tusokethete na Mauvoo angi maingi thini wa Vilingi wa Mauvoo. Ndi ino ikavita indi ndeto ya Ngai ndikavita maudi weyo mangayo mukwasha kuikendwa na kumwingi kwa kamba kwatiania na Reverend Lazarus Musyoka kuma kanisani wa ATG musini wa Masaku kila wachumwa saa umwe kufika saa ilisi ya kioko aikuithia na ndeto yithayu ndeto ya Ngai va Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Kasewe kwoka kwasembanga ukeba ya kwoka na yukase iwe yangata ebebe na ino ndo tongetheka na yukase ketheka ndo mwana ndi chauke na thina kwani ya kita ini jaika na ndo timu waku na bungi wende ndio tabisi stress ni zokuwa ndo tameka timu uketa waseno ndo like club kinene tamani yo kase ya hey Nikenda ukwateka seta skiza tuni ya kuvinye star nyanya imwile star kenda thandatu hash. Chadhi kinene Apostle Francis Kemeu oula musikali eudhoche chadhi ni cha kumbu cha wadhi wake mweu wa ukuse va kanisani wa Word of Faith tala kangundo wachuma ukite wa matuku thandatu mwei wa thandatu ngilile na miongwele nemwe kwa mbea kwacha kwa saile Solomoni mkubwa Wilberforce Musyoka Kasolo Eunice Chalo Kateiko Nyelo Liz Fred Zipora Eric na producer kaka Jose wa MJV na aini onde makede wako Father Mesha Kaleli na atangazi onde mambaitu maitiwa chadhiki ililo moko ni Apostle Dr. Julius Kanabio kana Senior Assistant Inspector General wa polisi na atabania angi ndukatiwe ke nikenene Yesu ni vinya na utendio wa bakubi wa witawe Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika, and Meru. We offer courses in fashion design and creative arts, beadwork and embroidery, interior soft furnishing, flower arrangement, hairdressing, teaching skills, TOT, events planning and management, entrepreneurship, and many more. Register now and visit our website www.verabeautycollege.com. You can also call us on 0725 923 550 Nairobi branch, 0725 000 706 Meru branch, 0722 227
428 Thika branch, 0728 087 689 Eldoret branch. Vera Beauty and Fashion College, a center of excellence. Ni na udhocha ingi tuendanie imwe ninde na kunengelelia Mauvoo. Ekali makisio cha Katine na Ngomeni ilasi Matungulu ni kaunti ya Masaku. Yu ni maumia kiyocho kwa serikali kulikela na kumina uwi na udhosia wa nzovi mbatane muthemba wa chang'a nzovi ila yiwa wa utewa usi wa Katine. Ekali asini mateta kanasia na mbingi ni utia masukulu kumana na udhosia wa nzovi yesu wala inge iyotome wako sunga na kutabia alame udhenga ebinda ilame ubithukiwa ni kana makabikie na kukwatwa. Boniface Mutisia ni watumba nisiangewa isu. Ekali maisio cia Ngomeni ila cia mkaunini ya Matungulu ovamwe na Katine ni maendeno ulikuwa ni wia itina wakwithiwa uwi na uthosia wa nzovi nthuku muthemba wa chang'a cikathiite muno kisioni ki ona gutwika itina wakwitha meta serikali kumatethesia kuvetanga nzovi kisioni undu ni waemie na yu mone masaniwe undu la mekwisa kuveka ukethia ona nitisito thitike kalandi yo obisine kwake kondu a chang'a ki na chang'a ni chaemie na ciana yu ilikite kendo ni kithuku byo ciana nini ukethia imwe cia ya maskulu inge cietwa ikakoloke okiusu na nengi tina thina ona tike awaitu kuawa na kwio no munthi nyakabanga kwaguo na ngai yaitaiwa ikaja unithoneke na kisio kijukila kisio kiki tuketha kithiuki kitha kimbe lakini ila kyali kiloki nye ninauga nye mwene na nakola na nauma na nasia kuthembea satani ingi ndikahatata na misili ingi ndikasioka kwa une ngai kiyoki na matei na kina thina ndia ciana cia isieke kwa amwe misio ye mwisoni na thina munene itina wa kwithwa amwe mekonanisie na uwi wa nzovi kwa evinda yesa na yu amwe mayaisia kuma vo nundu ni cia iye na nengi no misiri itu na suna andu me family yakwa yonthe cio ni family yaitu kwa umu tulilikane na mujiki abiti chonthe chochote kila kituma undu uthela mwike juu chini kithele nundu ciana ni ciaiyeka nundu kana tatu wona tubitite yukana kuona kaka isukulu wiwa mwalimu aya sekele cionge wa chang'a ona kana nasali kwou kindu chute boya ngai kithele na ngai yende ana omwathi masoviti kundu kivathukanyo kwa kwiseseya ila methiwa ni maofisa ma polisi na kwivitha vo ila maende na kuthosia na kuua nzovi ino ciana mbingi ni ciende na kola masukulu na kwikonanya na uwi wa nzovi ino ovamwe na unywi muthuku na ni kalite kisio kiki kithitwe na mathina maingi muno twambie na thina wa chang'a na chang'a chatwikie ni ta wau utavoa no isaithia ithita ekadima kisio ki na tatumia na tena ciana na esukuwe maitu ni tasani iwe titha na serikali tita yitha yivo kini kindu kitha cheneke na pala babikie chang'a yu pala kivikite chukite na mbela nthuku nundu ciana ku Ngomeni nilete sukulu pyu asa tevindani ya corona kisomo kiende na utambaika ovamwe na maundu alangi ma kisioni ki ciana imwe ciende na kutumiwa tasia kuweta ila maofisa ma polisi mokite na indi kumatavya ala maende na kuua nzovi ino matonye kwivitha kana kulika mumbeni maikekiwe mbeni na yuke tha serikali yoka ciana icio icio itumawa cia usisia na kana kamwone yake taba kaisemba twitha twingi tungi twa ukoloka tungi twa ikata nitwa tumatwa ya ubo na majuma nomba maitia nombo to na ithi andu kithekani kana tukurubu okuto uona tukurubu metiete misi makakia kwa una kwe ithiwa no ngai ono muthiti to na itha thina ni mwingi kwa ngai ya mwathime mayenda kusuvia na kwela njama thao masiana sio yuno maende na kumea serikali yose itambia ya ilangu na kumavetangia chang'a kila kiende na kuua kisioni ki kenda siana sio sithiwe sine vinda yololo twalilikana na bwetina nitwokie wesaithia nitalika o muno ngewa ya chang'a
na talika muno muno wesaithia no choka chaoleka lakini cha leo thela kwa utikulio silikali la jivo nundu no yote kaila isi ciondo vailite muno muno ichanga ciana ithanangika no thuku muno we uua na wo kinywa na kwande ukinywa ithiothe no tatianene nundu iciana ni cito kwa utiyo kulia silikali itethesie ngali icu nikenda wiceithia nziawa cia unene cio cia bata ekaithie itiendete lakini nao ameuti methe wa matepo titha tikuna wia mwao silikali yitha yitia koti yao kauni meuthela ichanga the other day to mona kwiyo baba kubya kwakwa na anathikwa ona ciuma ile tindelu anywie na oka koma na akomo imwe kwa utikwatia wioshu Matialio manzovie la meta wa usini na momande na kwananga kiwu kila gitumika ni enende kwa kunithia indo cio ovamwe na uimi na uwi kuma usini wakatine ngiripoti ya Vilingi wa Mauvoo nitawa Boni Mutisia. Umuthi wi muthenya wa kusuvia mawithululuko enenthi ma kaunti ya Mombasa ni mathuthua kusuvia mawithululuko na kwithiwa mayosa matambia makubanda miti. Uni kwianana na John Karanja ulani muungami wa mawithululuko skuluni wa Aga Khan kaunti nesu ya Mombasa amanyiwa maskulu suni mabanda miti manaili na mathesia mawithululuko. Angelina Mose ni mwandiki witu wa Mauvoo. Muthenya wa umuthi ni nthi yonthe itania kana kulilikana muthenya wa mawithiululuko. Skulu wa Aga Khan ba kaunti ya Mombasa ni watania muthenya huu vala amanyiwa matwa ICSS ya kuthesia mawithiululuko na kuvanda miti mana nthini wa kiwanza kyo. John Karanja ula ni muungami wa maundu ma mawithiululuko nthini wa skulu cia Aga Khan ni wawetakana tavewa ili wa kuvundisya ciana kusuvia mawithiululuko nthini wa maskulu ni kana kwithiwa na mawithiululuko mailu ya msingi. Lakini kwa pamoja leo tumewaleta wanafunzi ili kuweza kusherehekea ama kuadhimisha siku hii ya mazingira duniani ambayo inaadhimishwa leo ulimwengu mzima. Lakini lengo kuu letu haswa zaidi ni kuweza kuwapa hawa wanafunzi ufahamu wa masuala yanayohusiana na mazingira. Kwa mfano hivi sasa watoto wa hivi sasa wameshikika haswa zaidi kidijitali. Wanaweza vipi kutumia mifumo ya kidijitali kuweza kueneza masuala ya mazingira. Ni waumia wetano kuya kalima kaunti ya Mombasa mavikie kusuvia mawithiululuko na kuendea kuvanda miti kwa wingi ni kana kwikithia kana ni mavikie kwa ile mawithiululuko nthini wa kaunti ya Mombasa. Ikiwa tutaharibu misitu yetu sasa, tuharibu vyanzo vya maji sasa, tuharibu kila kitu sasa, na tunatarajia kuwa by 2050 ndio Afrika itakuwa na the youngest population. Je, itakuwa vipi kuanzia hapo? Kwa hivyo tunapaswa kuanza sasa. Tusizungumze tu, tuondoke maofisini, tuondoke kule kwenye madarasa, tuondoke katika nyumba zetu, tutoke nje, tuanze kufanya the call for action, tuanze kutekeleza kama tulivyotekeleza leo, japo kwa udogo. Kila mmoja akianza kwa udogo, baadaye nguvu zetu tukiziweka kwa pamoja tutaweza kutimiza yale tunayostahili. Peter Nyaga ula ni umwe wa ngami ma skulu cia Aga Khan ni wawetakana kusuvia kwa mawithiululuko tawatho wa kila mundu kuma kwi ciana na andu aima. Mazingira ni jukumu letu kila mmoja wetu, hasa hapa Kenya. Tuwe tukichukulia mambo haya kwa iwe ni mambo muhimu ambayo tunafanya kutoka kwa jamii, kwa kazi zetu. Tuwe tunahifadhi mazingira na tufunze wenzetu, tujifunze kuhifadhi mazingira na tusiwe pia kutunza mazingira sio tu kupanda miti, ni ile tusitupe takataka ambayo inachafua mazingira. Ni wathuthi alimu mavikie kunenga ciana isomo ya uvandi wa miti cienini ni kana ciana veva ciithiwe itonya kuvundisya angi. Atafunzwa kutunza mazingira, wafunzwe kupanda miti sio tu kwa kusoma bali kwa kufanya tu. Wawe wakienda pahali ambapo wanaweza kupanda miti, waende kwa Ministry of Environment wasome vile miti inapandwa, na wapewe project ambayo wataweza kutunza miti na waone ikikua kutoka chini mpaka
vile inaendelea, vile inamwagiliwa maji, vile inatunzwa, kama inahitaji dawa zozote watufundishwe. Ngilivotia kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Mose. Tuyendeya na ngewa ya kusuvia mawithululukoni kana kalima kisio cha Mwala ila kauntini ya Masaku ni makwatiania na atongo ikiwathukanio kulilikana muthenya wa mawithululuko na otondu mwandiki witu wa Mauvoo Daniel Mwongela kutwelesyanikana isesoyu yatwaiwa kiseseni cha polisi cha Kasolongo na masi na bala mabanda miti kileloni cha kubanda miti ngili thanthatu iseseni ikiwathukanio cia polisi. Ngwatanio ya United Nation kwi umuthi ni akwatania na ekali ma Masaku ukambani wa Mwala kutania muthenya wa usuvia mawithuluko kana World Environment Day ula utwayawa matuku 5 mwei wa 6 kila mwaka. Chathiki chatwaiwa iseseni cia polisi cia Kasolongo na masi na bala mwene kivila wa kikalo cha mawithuluko ngwatanioni ya UN Odolomas waelesya kana kielelo kinene cha muno ni kutungia miti ila yatemiwe na kwikithia kana mawithuluko ni matungiwa na kwaila. Today is the celebration which gives opportunity to remind us why it is important to have balanced biodiversity, less pollution and less affected by the climate change. And the protection of this or the proof of this is to put your hands in the soil and plant some trees, because therefore you balance, because the everyday consumption what we are giving the impact, we can actually also a little bit comfort this. Oingithini wa chathiki kila kivaniwe uvandwa miti ngili thanthatu iseseni cia polisi va kauntini ya Masaku. Speaker wa mbunge ya Masaku Florence Mwangangi ni wonya witano kwa ene nthi mavande miti na kusuvia mawithululuko. Trees here, and we've also planted trees at Kasolongo, and we agreed that this is something that should be a daily affair, not just to celebrate the World Environment Day, but a daily affair, especially in Machakos County. Uyuka itina wa mbunge ya Masaku kwitha inavitukithitie mwiya wa usuvia mawithuluko walasivika wa mbunge no ya Masaku waelesekana kwithiitwe na mawaliuku manene thini wa mawithuluko na guyovo mawithuluko ni mailite kusuviwa ni kana kusuvia mathayu. Just about 2 months ago, the county assembly passed a law on climate change in the county. Many people will agree that there has been huge change in the climate. The last 2 rainy seasons have failed in this region. It would have been greener than it is now. And most of the areas that were semi-arid are becoming arid. So as a county, we already started a process of restoring the environment in this county. And that is why we passed that Climate Change Act of the County Government of Machakos 2020. Kumava kisioni cha Kasolongo ila yukamba wa Mwala, Mutongwe TV, sita kwa Daniel Mwongela. Na thini wa Vilingi ndonyuni kana uthosia wa indo sokoni munene wa Kambu ni watwaiwa muthenyani wa umuthi bala mwandiki witu wa Mauvoo Kennedy Mulinge utambukie sokoni usu na atumbanisya mathoa kivathukanio masindu sokoni usu. Soko wa Kambu la kauntini ya Makoni ni soko la nguma kisioniki kwa uwi na uthosia wa indo siva ng'ombe, mboi na malunga. Kila muthenya wa 6 soko uthoka cia thosia maindo kuma ngaliko kivathukanio siva mutha ila kauntini ya Kitui, Kimana ya kaunti ya Kajiado, Masongaleni ya kaunti ya Makueni, Kinango ya Taita Taveta na Mwangulu ya Mombasa. Umuthi wi muthenya wa 6 ni ndambukie sokoni ukwatia mathoa maindo ila sievikitu sokoni na ndinena na mama atandithia maindo ni maweta kana biashara ndo netha wi wa kwailo yana nyona chuma kivitu nundu mathoa ni matheiye. Soko wa indo wa Kambu umuthi wetha wimbi nundu tuina kwata thoi aingi nela kutea thoi aingi no mpaka ng'ombe cia thea thoa. Soko wa Kambu umuthi bazala ndwi musio nondu mathoa me mathuku.
Ng'ombe nene nume ile na tesa ngili 35 ate kwa ngili 50. Ng'ombe ya katikati kuma ngili 35 mpaka ngili 25 na wetho wa kasalu we ngili 20. Thoa wa ng'ombe nene nga wathe ya kuma ngili 30 mpaka ngili 20 na yo ya katikati kuma ngili 25 mpaka ngili 18. Tuisisia thoa wa mboine kana mboinga kana moma yate wa ngili 6. Thoa wa ndenge wathe ya kuma ngili 10 mpaka ngili 8. Na yombaika ya katikati yatewa kwa ngilina na yombaika nini yatewa kwa ngili 1.5. Tumala tunini na tuto yatewa kwa ngili 2.5 na wetho wandu umewathe ya kuma ngili 6 mpaka ngili 5. Oingi atandithiani maelesea maumo kifatho konyola me utuma biasala u ukunika kisioniki. Maumo ni vamwe na kitoo kingi kiwanza nikicha indo. Kukosekana kwa kiwe cha indo na ndo kutumia kiwanza niki na ingi kumwa koti onaila matanata kindu. Challenge ila twinacho baambinge ni betha kitoo nundu ng'ombe ni mbingi na yithi akanzu ndineta kiwu ni betha thina tela walija ng'ombe aku no teleota uyumala ingi na umetie musi uyewa wivi mbesa na yundu na atana ndu ina mbesa na umete musi yithi abuwe ona thina kumana na kuthana kwa kisio ki kitoo kingi ni kikosi yao kiwanzani kina yuito ni umo kwa serikali ya kaunti ya Makueni kwita kiu kiwanzani kini kana tandithimaka kuna biasala sio meani Otezi Makueni kuma na kwe kitoo kingi kwa ingo kula sia serikali ya kaunti keza batoneka tutana mbolika kiwanzani ki kwa teke ba kikitara tikiti to kiwu withie muthia yuma kula wo ndeu kaona yuka ba akwati we mathina mama wo ba withie kale muyani kila kingi ni kiwu kichindo ba kiba kiobo ng'ombe ligula sio ya imumu na kuina kiwu ng'ombe ithisa ba indasa ukete zokweka no muno na yabika ba ico kitumisi obuthi bati na kiwu sangita ube kitoo kingi ukethia niti ukwata humbe la ila undu akwata asua kwa uti ukula kaunti tumarukie kiwu with the at least tina kwata nikitoo muno na makua kungi nikana biasala wa maliu kifatho konyomevo makovisi malu manyanya na kitungu sokoni u ni wetha wende muno vala atandithia matata kana ni kumana na mathoa kwitha meyulu. Last week kileti cha manana kina umangilile na maana 5 umonde cha umangilile na maana 5 kina thea kitungu last week kina umangilina na maana 5 umonde cha uma still ngilina na maana 5 kina thea ekunia ya malu nayo ina umangilile na umonde ne ya umangilio mwe maana nana thoa wasiendo isu ndwe bandu na thea weyolo na twina challenge taithia andu ma biashara umonde twina ata muno twata twinetha tunata muno twata average na ye kibalua chomo ku convince customer okulingana na last week ondo tuneka kiu nicho challenge kila twakwata. Kennedy Mulinge, Vilingi Ndonyo. Naendi ndanamba kumaluka wa studio ekanambe usoma amwe mamotumani ala wabikia na kututumia we musiaisa witu wa Mutongoi TV. Naende be umokwasia Faith be uteli nesila va mulolongo nevya mabinguite Mutongoi TV. Maketheke asiaisia onde ni Joshua Mwoki wa kwa kabisi. Bengu kwasia Mutongoi ngai amiathime ninye Josephat Mwanza kuma ngaliko siamwea ria kanau. Na ungi kwasia Faith sasa poa. Mwai umwe na mithenya 3 kuma Mutongoi yambililia na itambite ta ukwasi kila kona sia ukamba vamwe ndingine TV ni Mutongoi na nitukwenda Embu County akulite tumutumie reporter na kumwe wiku na aite ningu kwete Nesta Faith ni vamwe utuine wa muthine ni mbithe kana mbite kase naende asu no amwe mama utumani alama bikiana kutobikia mesani itu ya Vilingi wa Mauvoo na ndienda ngutungie mubea we mwanya nundu wa kutwa kusakua kuendania na kwa thini wa Vilingi wa Mauvoo mwendo wa saa 3
Mubea we mwanya kwa Sharon Dinda ula wandethesia kwa lula kwanzia ya meko. Mubea ungi kwa andiki maitu Mauvoo. Mubea ungi kwa alama ndethesia ngalikoni iya ingi ya studio Winnie Kanini, Lois, Jeremy na Joseph. Nyenita wa Faith MAKENZI wa Mutunga na ni kuendea kiwio cha Kwaila. Tukomana ingi muthenyani wa uni o masata aya kiwio kiseo. Ni saa cia Vilingi wa Mauvoo.